A vi? Savo Martinović. Nemam što da kažem, sve što su oni kazali. Ovo je za Švajcarsku previše, ovo što mi imamo. Ovo nema ni Švajcarska. Budite sigurni da ovakav dom za stare nema ni Švajcarska. Ovakvu uslugu i ovako poštenje. Jedino bi savjetovao da vlade Crnogorske i iz Skupštine Crnogorske dolaze ovdje na doškolovanje, na kurs, da se uče kako se ponaša prema ljudima i kakav moraju da imaju odnos prema državi. Da se ne svađaju, da oprostite, kaze žene, i u Skupštini, i u vladi, i političke stranke. To je sramota za Crnu Goru što rade. Pravo. I što radi i vlada, i skupština, i političke stranke. Ne mogu ni o čemu da se dogovore. Mi smo ovdje ne srećni, nego presrećni i insistiram da dolaze na školu ovdje, na kurs, da se ponašaju ljudski i pošteno i da imaju pravi odnos prema Crnoj Gori. Šta biste vi njima rekli tačno kad bi oni došli? Kome? Bi svakome rekano, da ovi kad bi oni došli. Da, kad bi došli kod vas na obuku, šta biste im rekli? A vrlo ružno bi im, prvo ružno mišljenje imam i o vladi, i o skupštini, i o političarima. To ne krijem ništa. I pitali su me sad preko telefona, kaže, da li ću izaći na glasanje za ovog predsjednika? Ne. Jedino sam izašao kada je bio referendum za Crnu Goru, za samostalnu Crnu Goru. Eto, vidiš. Jer vidite, nemojte mi zamjeriti, politika je najpokvarenija profesija sa kojom se ljudski rod bavi. I u političari da date najboljeg čovjeka, poslije godinu dana postaje jako loš čovjek. Snimite to slobodno, to bi rekao u skupštini, to bi rekao u vladi, to bi rekao na svaku, na zboru. A zašto? Zašto je tako? Pa vidite kako se ponaša. Ali zašto? Zašto postanu loši kad postanu političari? To mi objasnite. Ja sam po struci nekakav ekonomista, shvatate mi. Vidite dokle su doveli Crnu Goru. A otkad? Privreda je totalno uništena. Otkad? Totalno uništena. Postoji privatni sektor, nekakvi privatni sektori sad su dali nekakvu minimalnu platu 450 eura. Na to plaćaju odnosno penziono i zdravstveno osiguranje. Svi ti privatnici daju iz džepa još po 200-300 eura. To se ne plaća i ne ulazi i ovi se ne... Znaju oni to svi. I ovi ne šalju inspekciju da vide tamo, jer bi bio prihod i za zdravstvo, i za školstvo, i za nas 30% veći nego što je. Budžet se ne puni, industriju smo gotovo isključili, poljoprivrede i ona gotovo zamrla, jedino ta trgovina radi. Ne znam, ja sam što se tiče politike i stanja u politici razočaran.